Please come in. Maragsakan amin pakamuni Governor Matthew Marcos Manotok ngayong inoten iti improvement iti passenger area iti Lawag International Airport. Umuna dati panaka-improve iti arrival area iti LIA nga da iti skylight na. Sigon iti gobernador almost finished dati improvement rahad panaka-pavintas iti airport iti Lawag City para palang iti adadupay nga may cater na nga serbisyo manipod kinagdumapay nga papawilan nga sumarag iti Lawag International Airport. Mismo nga gobernador iti napanang-inspect ket dakastoy iti nagbalin nga reaction na. Yep. I inspected the other night nung dumating po ako sa Lawag International Airport. And okay naman. Okay yung bagong call natin that will be the arrival. No? Kasi yung arrival sa ngayon ay yun po yung departure. Ay lang we are making do, no? Kung sa limited area natin, ito facing yung improvement ng ating passenger terminal building sa Lawag International Airport. So I think we should be opening up sa mga dapat sabihin ko yung tap kasi pwede nang buksan yung bagong wing para mas maluwag na ating airport. It looks quite nice and then may skyline feature siya kaya medyo mainit sa midday. But anyways, most of our flights are in the morning and evening. So we'll continue to improve the airport and then sana matapos na yung second phase, the other half, kumbaga. Kasi as of now, bali half done. Tapos na po sa lahat. Kama Idol Lawrence ket manariman pa iti panakapalawa iti runway iti aeroporto tabi sakit ikiter na dagiti lakal nga aeroplano nga sumrek iti Ilocos Norte for possible adan to direct flights manipod kinido pa nga pagpawilyan iti intero nga lubong. Idol Ben Celipio, Tatak, Aremen.